Pomaže Bog. Leto je ostalo iza nas, a mi polako sumiramo utiske i koristimo video materijal koji smo snimili ovog leta južniji od nas u Grčkoj. Bratska pravoslavna Grčka je omiljena destinacija za letovanje Srba, a njeni manastiri i crkve svojom lepotom i duhovnošću privlače naše ljude kojim odlaze na poklonjenje i mole se u njima. Veliko je zadovoljstvo svih Srba da prisustvuju liturgiji u grčkom hramu koja se služi na srpskom jeziku. Veliko je i uzajamno poštovanje ova dva pravoslavna naroda, a vizantijski stil koji je dominantan u grčkoj crkvenoj umetnosti je takođe blizak našem narodu, pa su mnoge freske identične kao i stilovi u crkvenoj arhitekturi. Upravo gledamo unutrašnjost hrama Svete Fotine Samarićanke u Paraliji. Sva turistička mesta gde letuju Srbi imaju hramove, ali se ovaj zaista izdvaja od svih svojom veličinom i lepotom. U njemu se čuvaju mošti Svete Fotine Samarićanke, koju je sreo Gospod Isus Hristos na svom putovanju kroz Samariju. Ova svetinja je u potpunosti freskopisana, a izdvajaju se impozantni motivi, to jest scene iz Svetog pisma. Spomenuo bih freske, to jest kompozicije rođenja Spasitelja i Mesije Isusa Hrista, tajnu večeru, Hristov ulazak u Jerusalim, raspeće Hristovo, vavedenje presvete Bogorodice. Ikonostas zauzima posebno mesto. Duborez je urađen majstorskom rukom, a krase ga prelepe ikone svetitelja, Gospoda Isusa Hrista i Bogorodice. Ikonostas je dakle u potpunosti usklađen sa freskama i enterijerom ove svetinje. Ovaj hram morate hodočastiti ako se nađete u njegovoj blizini. Ono što je neobično za ljude iz Srbije kada se nađu po prvi put u nekom grčkom hramu je da u njemu ima puno stolica, to jest klupa. Ali za to
postoji i određeno opravdanje, jer su grčki hramovi u toku bogosluženja puni, mnogi vernici prisustvuju bogosluženjima i određeni deo službe vernici mogu sedeti. Malobrojni naši vernici znaju da Grčka pravoslavna crkva ima dostojanstvo arhijepiskopije, a setimo se naše slavne istorije Nemanjića, kada je kao važan uslov da bi Dušan Silni postao car, bilo i pitanje da se Srpska pravoslavna crkva uzdigne na rang patrijaršije, što je i uspelo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, izabran je za 46. patrijarha Srpske pravoslavne crkve, a 57. poglavara, jer je pre prvog patrijarha bilo 11 arhijepiskopa koji su bili poglavari. Turizam u Grčkoj je glavni element ekonomske aktivnosti i jedan je od najvećih sektora u zemlji. Ova zemlja je bila glavna turistička destinacija i atrakcija u Evropi od starih vremena, zbog svoje bogate kulture i istorije, koja se u velikoj meri oslikava na 18 UNESCO lokacija svetske baštine, među prvima u Evropi i na svetu, kao i zbog duge obale, mnogih ostrva i plaža. Posebnu važnost ima i verski turizam. Izdvajamo manastire Meteori i Svetu Goru, to jest Atos, gde se nalazi naša velika svetinja, carska lavra Hilandar. Put do ove zemlje i nazad prolazi kroz bratsku zemlju Severnu Makedoniju, koja je bogata prirodnim lepotama i mnoga jezera i reke su prava rajska mesta. Demir Kapija mami poglede svih, a mi smo posetili jezero Mladost i uživali u prirodnim lepotama. Prenosimo deo utisaka, uživajte.